pasti nang teman kado kami elektronik media, sosial media atau hanta suruh lah. Lasini pini labangsu nang tumana kehana lama lalo. Je pini alang Rajen Engleng pu ladak kheroni mastorul adorma suri narkep lone kuan ne dorma long long la ladak mastorul kejual lasi niliphan kisuman penang allegation mate nongno nang jula choli nili alangli penlam tachedan mate cipangjan tumte athema ahokalam ke ing narpen Piju ke cedan tung te non ba ni diri pine bena son ke si piju tung bena son ke cedan nang man der lo anta jat no ni phan bang penang nong nu nang jo ye jo ne ku pi pene ni phan politically ai mes na phan no ye phan nong nu nang jo ye phan nili phan lason se narbok lo ahok alam man ke cheng alam man ke sangti alam pen lang la am kalili kalang lang alam kaning je bang ke lada kheroni ko pliaroy asangti alam puthak lana din bang ke lalo ladak kupli ake kom naita laswar jololo 10-15 kilometer sose laswar jakiti ningkan ke thom 3 bag dolo birmoling leng ko amen siladak mohol ke Lapen Rajen Engleng lo lagi jut kok tame la sono bangke dok da klem no le dak sang tielo la mu bani si klem da la tu Rajen Engleng posi jok amuni da velo ini joy me angkala somo illegal da councilor revenue da pound le ke loss la si adu ka le Allah ka ko ma me men ni phan ni me poye jone enta penfra ni government ene ni dara Rajen Engleng na so ki lu bang ni lipat bang men yang tak tipikal ni sie ba men en ko poisa nang itu na satu poisa ke ni me thang to pikalo ba ni men ni chelo aro na so challenge lo ke Rajen Engleng na so na ki juen ni ke bang tiket bang khoket bang ni pon bom lo lana bom nang na ta ki juen se tanto mastoru Latang nak nang Rajen Engleng ni Diphu bang lalu nang phana challenge sa le nang na hok ta proof abi hala ni nang kapona ni se no ka so kapona ke dolo paching lit ke laganang making ni phan ni no pa juri phan lapna ka prek ke jatari lasi na hat Diphu la daga lambe ji hati puan press meet ke dona gutte asal unit panci Rajen Engleng therak nahi na nan joine pasti media satya katto ka ha device 365 da kai ke na apa tu nang lasi aro alan pharoi ni ru usida Rajen Engleng si joy dia do laki ni member nang phani ke ko piu Rajen Engleng ni member nang is joy dia do Rajen Engleng si ni long le aku ni lihat nang ke pekam lasi nili abulo nili member poisa en pula no
kecetan kente. Nili menen pota poisa nili pan. Hang tangan nang pita nang pipe. Ta nili menen joy bom lola. Rajen Engleng ko ba. Lasi mathatu lai hue bangke. Rajen Engleng nang kalu kabe. Nang metang nang op nang dur kalang no jone bangpan pati pontabli. Lasi ang pe Rajen Engleng pamunit ke dak kupli anu tirta celang seler laklo. Laso jone lada akapre kakar itu manta pasu no masih long ne. Lada pasu no masih long ne. Ini tu poisa kachipi. Han nili pan ka transfer. Nang nang paklang sa Rajen Engleng. Nang hal ayo kes konan pen konan ni kepaklang hare ke khati kali. Hala ayo ke best be. Lana sufficient kali. Lapen nang ayo ke nili pan no. Nali pan ni kes na piu na ta pipe Rajen Engleng nang jinso meu ni piju men ke dana lele. Kali ta nili pan nang ne choi de ji Sarthe Kramsa an le lang ma pui. Pupeta na de pusip pikir Rajen Engleng. Hal santi illegal dakin lu. Ko ano ne? Hal sa putak na ham kes piu. Nili ke klem plecho. Choi po. La zona ini cepe mana ini cepe men tung te. Hal sojo ni te Rajen Engleng mana nang ding bawa si ceplang madan. La sini lipan nang li jong hele inom nang jo pusita Rajen Engleng Sarthe Kramsa pan ke pajut pana ke joy ke kali labang nang tham challenge lo Rajen Engleng la Sarthe Kramsa ana kom juri amunit kali lasi ahok lama ini kameklem ala cuma disturb deh hala illegal arone ke klem disturb deh joy ni ala cuma pas siksa dak joy ni pensi nili phan laban mane laso muni mane dongnu na jo lapen sonda kasi ranger aphan talu Udama plot de kheroni ranger ke non batuda churul atima tuwe he ta thengpine lapen kwano ne lang non bang det pen da thengpine gari non lo da thengpi agari ham meghalaya border puno ha along a thengpi kam hu tum phano puno aphan mate non kwano ne kene impe layu illegal ke che hala sopor anke non lahalo non ba ke moholok ta narkep sikep dolo aphan Rajen Engleng kichu de da dim ma ke lasin ang chema tha che therak nei pepulo nang